tennis huanga hian in elna ngai hlutlo bika oma a hminga tan Grand Slam ti anithin tennis tournament zinga upa ber chu All England Lawn Tennis le Crow Club tenan buat sai Wimbledon Championship ani a minol point kan hriat dan chu Wimbledon ti inani kumsang khazare somsari pasari atrang dai to khel tran ni indo pui pahni na le shipui leng wanga khel theilo changero athleng zeu zeu thung kumin hi tumza som thum pasari an nei na ni in kumdang ang bokin London khopuya khel ani June ni som thuma tanga July ni som pathum chung khan khel ani a hemi ma hian qualifying round te po khel ani bok atira chuan Wimbledon khel na hi phai tual hnim chi khat perennial raygrass lang ani thina kumsang ni pakhata tang khan tidang lam hretin perennial raygrass hi za som sari an manga hemi kara hian creeping red fox chu za som thuman manga phula titlawin in elna top lam thlengin a thabik ni in tennis ngaina tu ta chuan an soi Grand Slam dang ang lo takin Wimbledon hian kalphung mumal takan neya player in khel te chu avar vekin anin thuam thina anma ni du zong rong ang po in bel theilovin avar vekin kumsang khazakwa somruk pathuma tang dai to khan anin thuama Mizoram Rambue ma dai atanga an lo ti than to avara in thuam hi tun thlengin kumin kumsang ni le som ni panga a tennis player traber berte in thuam na rong alani ta zelani Wimbledon chuan kumina hian line jasan manglova bolkal adikem ti en fianan hian electronic line calling ELC an manga kumza somli pariat nuwa voi khatnan Wimbledon a hian line jasanum lovani Australian Open le US Open te chuan ELC hian lo mangda ito a Wimbledon atan manani le taka wangin Grand Slam zinga French Open chovin ELC an mangtalova anni hian mishing mit manga line endikna anla manga anni po hian railo te a ELC an manvat arin Wimbledon sang ni somni panga khelna sang-sanga camera an da bel hi zali somnga chuanga ni a khol chang kang tak chuan ball chak chu a out nge out lo rang takin aron soi theya ti suala tlemba ka a ol sampha sot ani line official ni thin ta chu anna an chan don a an ngai mana ma se tun malama line just lo ni thin ta chu match assistant an trang chun zoma chair umpire puitu tan an trang kai hle ani Wimbledon huang bika hian record nei thatak tak player an oma chung zinga chuan tennis khovel ming dai to ngai lo tur Roger Federer Novak Djokovic Pete Sampras le Bonwork te kha anni ome anni hi azona Wimbledon voi thum champion thean ni a Alcaraz hian kumina khan champion no moi vochuak se chuan heng record ro pui big nei te zinga hian atel theidon ani in elna tranani ma hawin Alcaraz thom ari ringa theini se chuan champion le nge po ka du tuna chuan in bo sai na kan nei thata wangin tournament tir lama po in rin tok na sang tak nen ka in khel thei nga lang ti in Wimbledon ran ma in chanchin bumi te akoma adu ber champion no moi ero a choi zo big lo tun truma hian trumdanga alo hne photo thin Sinner a hne lova Sinner hi Italian mi ni in Alcaraz hi Spanish mi ani thung tennis ngaina tu te tan he final match mu nom tak India ram sana a July ni som le pathum sang ni le som ni panga pathian ni zan dariat le chan ve khela hian Alcaraz hian 6-4 in ma an hruai seta second set atangin Sinner hian 6-4 in hne na achang vele a third set le fourth set te Sinner bokin hne na achan chun zom vele tak awangin tun din muna chuan Novak Djokovic le Alcaraz te hne in Wimbledon in elna huang bika record nei tha em pani te atuk dal thei tak awangin Sinner chu in elna ngai lutlo ber men singles huanga champion ani semi-final match munam toka Novak Djokovic chuan Sinner hi 6-3 6-3 6-4 in alo hne lo to bok ani quarter final a hian Sinner hian Shelton 7-6 6-4 6-4 in a hne a
sinara kalkong hi a ol deuh ti te pon mitam tak chuan an soya chuti rualin a ol ngot big lova tun tum mi atana ro tournament ani hi ti thei tur hiarin record aron nei tha em ani Dimitrov nen anin khel tumin sinar hi 3657 in achak lo to a 22 ni lain Dimitrov in liam hlova atan chuan sinaran tunin elna hian no moi a choi theina chan poimo ber pakhat chu Dimitrov in liam wangani ti te pon soila kan soi sual tampui om love women singles lampo ahmu nom thokhat le a hun harsa paltlanga ron tho chuak le chu thom na tak nei Swiatek ani Wimbledon champion ani a ache danian soizui a hlo kum khuwa to ang Inrini Zan Khan All England Club a Wimbledon match final khelni in world number 1 lui Swiatek hian Amanda Anisimova chu minute somnga pasari chung lekin 6060 ina sopa avoi khatnan grass court in elnalian bera champion no moya choi kumsang kha zakwas som pakhat dai to a kan Dorothy Lambert Chambers suan game lo mi alowin Wimbledon final a ne na lo chang to a ani nuwa hian Swiatek ki atile thei masaber ni in open era china a masaber ani bok Grand Slam dang ne na soyero chuan kumsang khat zakwa somriat pariat French Open final a Stephanie Graf Khan Natasha Zverev chu game lo mi alowin alo ne to boka ani hian ne na chang turin minute somthum pali chau hun amamo ani final in khel han clear le ta ila player paniten Wimbledon final ang khel voi khatna ni a dai ngai lo rama Swiatek le Anisimova te an cheng don ti achiang kumina result maksak tak tak kan hriat nema wangin chaktur po soilok a harsa hle center court a ball an votran chi a thil eng kim mai chu Swiatek ta na thatur zong zelin akal ni berin alang minute som ni panga chung lakin set khatna alanga la game a lo lo wangin thashuya khek thei Anisimova hian final kalkonga world number 1 le seeded pakhatna ni bok Aryna Sabalenka ane theya wangin Swiatek laka po hian mipui tamjok ten rin kai zo ka anda ama ero chu thila danglam tam chuang lova Anisimova ache theilawa ati suala wangin aking puin voisom ni pariat ngot poina mu hengzinga hian double fault voinga atela aking pui service achu sak thei miau lo bok awangin atan champion ngai na omlo Swiatek hi clay court in khel thiam mingthang ani a clay court in elnalian French Open a kumnga chunga voili champion theiani he baka hian hard court in elna US Open a champion to bok grass atak hian a khel thangai lowa world number 1 ani lai point Wimbledon final lu phak ngai lo wangin tuna a record atan chuan record ro pui big ani nge yang kumsom ni palimi Swiatek chuan thilti thei chu ania ma se taka thleng tura tan chuan rin thiam mai po a harsa ani na taka chuan Wimbledon champion ni ka du thu samjinga mi ni ma se ka be sei ngam ngai lo Grand Slam danga champion to thin ma ila Wimbledon a chuan ka thleng sa ngai lowa tuna ero katana hun tha chu aron her chuak vele ta ti ina soya atan chuan mumam ram ang maya lom omani match tennis player zinga ro puile chungchuang fal re anom hlei theilova Serena Williams cholhnua pe chuan no moi anin lak chok zut awangin ranking sanga dingrei theipo an mumal lo Serena Williams kumsang ni le pani nuwa Swiatek ki in elna rang grass clay le hard court a champion kimle thei masaber ani a he mi hun chung hi kumsom ni le pathum zet ani atan chon melung poimo tak ani a kumsom ni palimi chau alani awangin mabak anei eng le bok Grand Slam no moi paruk ala tlingta a player ro pui Maria Sharapova le Martina Hingis tenen major title an lakzat a in angreng to a open era china chuan ani aya champion tam match player som chawan omto nikum khan thakhat chung shrema wangin in khel theilowa anuna ngong lian takanei a in khel le nuwa po ngaya o mai lowa tuna ero tun malama alati thei ngai lo chu ro pui takin Swiatek khian atlen chuak ta ani
iga suateki a khel fu ni chuan player dang tan ngai thei ani a chuti rualin akhing puya piang sop thei ani Amanda Anisimova tan Wimbledon final then kha ro puya Swiatek laka game lak mi alo kha zana tura omlo Swiatekian Italian Open sang ni somni pakhat final a khan world number 1 po lo ni to Carolina Pliskova chu game lak tir mi alo in alo sop to boka player trap ni inkhel result chuan makti a lo le kumin bi ka po player som pahni nga chuan Swiatek laka hian 6-0 in set an hlo to a heng zinga hian Yastremsa voini ni in Emaradu Kanu le Belinda Bencic baka Victoria Azarenka te po antel anni hiat set danga game la ve ma se game lak lo na set an nei ti na ani January tha khel zotak Australian Open a khan a match masa palizinga pathuma 6-0 set lak aneya Swiatekian Wimbledon ka khel dong khan champion tura rin kai kanilawa ke nge po in ka champion ka ring lo tun malam ain claim talin ma ka son thei be sei na ne na in lan kania ani na taka chuan be sei phak ba ka result thale du om nei chu a lo mom dang dai le ti in a soi finala ne na chang zo talo Anisimova chuan cholkar ni chung Grand Slam khel tur hian karil ru le taksa ain pe tok lo ti alanga be sei phak ba ka sang thlen chuan don sondan thiam lo changa om thei ti in asoya achak lo chana tuma pu lovin achak lo chan a hret thiam le tennis khovela mitam takin player ro pui bera an ngai chu Novak Djokovic ani Novak Djokovic ki tuntrum Wimbledon a hian champion ta sinner laka semifinal a avan duai kan ti to kha Djokovic chuan ektik ni amo chuan Wimbledon khel le nge ala tum ti asoya Serbian star hian Jannik Sinner a hne lo awangin kumina final lu zolova semifinal a azin konga to nizana tarlan ta kangin number 1 Sinner le Carlos Alcaraz ten Wimbledon final munum tak an khela Sinner an champion no moi a choi kan ti to kha Grand Slam voisom ni pali champion to Djokovic roin Wimbledon title lak tam lama Roger Federer alatluk thei don ri lova Swiss star hi voire champion to in Novak Djokovic hian voi khatina phak lo kumsom thum pariat mi Djokovic chuan ani na taka chuan tun nai kum khat le achan ve chung vel chu katan hian harsa ve hle a kum tam to lama chuan liam neu ka nei fowa thata ka khel reng a harsa ka thei anga tha le na sa in taksa ka enkol dona a thei ani po chuan Wimbledon hi voi khatal chu khel le ka du kadam thata ka feedback chuan thatakin tennis kala khel thei ti ka ria ti in asoya Serbian thisen kai Novak Djokovic chuan kumina Grand Slam ka khela piang mai hi katan anu ber ani zel thei to ti ria in chuti rual chuan ka elpui te hi Sinner le Alcaraz ten ni a ha theilo ang maya khelan ni tuntrum hi center court bi ka match nu ber ani lo ram ka be seya Wimbledon ka khel top na tur ang chuan kala suang tu do lo ti in grass court in elna lian chu khel le nge ala tum le Djokovic hian no moi dang choi bel to mi alo po ni se aro puina anep chuang lowang a big takin major title lak tam lama ama nai ber tu Rafael Nadal ain a champion tama Rafael Nadal hi a chol to awangin ama nai ber tu tundin huna chuan anin thauri le ani tunam mi pa player la inkhel zinga hian Alcaraz hi Grand Slam champion tam ni in voinga a champion to a nizana alak bel thei tak lo awangin ariko tian Novak Djokovic chu ala hlatri ti lo rual ani lo Wimbledon in elna huanga hian category panga a in elna nei ani thina men's doubles huang big te women's doubles huang le mixed doubles huanga result frang te kantar lang vele thung don ani mi patrang dun pani in kopa hian hisikata le dipel te chuan final in khel mu nam taka Jackas le Glasspool te an hne lova hein khela hian Jackas le Glasspool te hian 6-2 7-6 7-3 in hne na an chang men's doubles huang big in elna hian mitam tak chuan Jackas le Glasspool te hi champion turarin kai berzinga in khel tran tir atrangin Wimbledon an tran phata tang khan champion turarin an ni thu an lo soi dai to a
chuti rualin tennis in elna huanga hian abik takin Wimbledon a ngat phei chuan champion tur hi rin lok a har sat em thina wangle soisual an om fo thina wangin an tan champion nge na turani ti ero rin ngot thei ani big ri lo ani women singles huangbika Aryna Sabalenka chuan chanchin bumi te ama chona mani de uloka tu soya wangan umzui chiam na angkha a thlengnon don to lo ti a soi ngal French Open na chonga atlak nu loka Sabalenka hian a kingpui Coco Gauff chu a khel that wang po ni lawin ama zokin ti sualanga awangin golf champion pha ni in asoya anua thu soya wang hian demalo le a ngai damadil zui French Open na chonga atlak nu loka Sabalenka hian hetiang thu asoi chu awangin Wimbledon semi-final a Sabalenka hian player langsar lo le thalo zo ka ngai angam lova chanchin bumi thren khat chuan I khel thra em ti nan zot ngala Belarus nula mel thra chuan ka tong sual chang ran angkhan in omani chuan min chua san theyang ti in fiam thu in achang ma sapota Sabalenka chuan soi chun zomin Roland Garros press conference angkha chu in muto lawang achan chu ti sual ka nei ka siam thato Amanda Anisimova kha afingin ka chaklo na la ya hrechianga chuta tak chuan min bei tunma po in mi that na lai le keima that tok lo na ka soi fova chanchin bu then khate chuan chong sual le moi lo lai an chang ve thin bok ti in asoya mitam takin tun in elna bika hian Sabalenka hi mecha singles a champion tura an hualani awangin semi-final a rin lo tak maya chaklo awangin an deu na sa hle ani chuti lain Sabalenka ero atong sual du lo women's doubles huanga chuan Ostapenko le Hayes te chuan Kudermetova le Mertens te chu 3-6 6-2 6-4 in an hnelova women's doubles huangbika hian Belgium pair pahnih te hi champion turarin Kaiber pahnih an ni shrim bok ani mipa le hmeichhia in thlanpol mixed doubles a hian kan beisei ang result a thlengem ka hrechi lova mitam zok chuan tundin hmuna mixed doubles record hi chu beisei angani lo ti soi an ombok Verbeek le Siniakova te chuan Stephanie le Salisbury te mixed doubles huanga hian 7-6 7-6 7-3 7-3 in anhne ani Makvete umei chu 7-6 veve in an chaka achunga hian 7-3 veve in an chakbok ani tunchum Wimbledon in elna huangbika champion sang bik te han tar lang non le ta ila kan hriat to thau angin men singles huanga Sinner a champion na women singles a ero chuan kan rin ange in Swiatek a champion na men's doubles huangbika Jacques le Glasspool te an champion na women's doubles a Kudermetova le E Martens te an champion na mixed doubles a Verbeek le Siniakova te an champion thung ani Wimbledon kan soya pianga kan mitha lo lang masaber trin chu Roger Federer ani nge yang Roger Federer ro mu tur a om talova in khelang zong chuan tunchum hi kan en thei talo ani Novak Djokovic huna liam chho ve me ka Rafael Nadal le Roger Federer te huna liam boka mipa huangbik singles in elna a chuan Alcaraz le Sinner rivalry kan en chun somzel arin tabera Khovela lawn tennis tournament upaber Wimbledon huanga in elna nga ilutlo bera champion Sinner hi tennis Khovela ingtiarai nge acham don ti chu hunin ala shrilang chu